Dobrodošli u još jedan video, evo nas u Bugojnu, Čaušlije. Započet objekat na 2 etaže i plac 497 metara kvadratnih na prodaju. Evo kako to izgleda. Ovdje je znači asfaltni prilaz, ovo je komšiluk, a ovo je plac, znači nagib, zbog toga je jedan ajmo reći suterjen dio, drugi dio i ostavljeno za treći, ajmo reći sprat. Parcela ovako ide, znači što je u ogradi, 497 metara kvadratnih. Ovako to izgleda. A ovo je taj dio koji je napravljen. Ovako to izgleda. Više informacija na broj ispod videa u opisu. Evo, to je to što se prodaje.